Ivane, kakva su ovo kolica? Izgledaju kao mali svemirski brod. Odakle nam dolaze i šta sve rade? Brand Mima je projekat više zemalja Evropske unije. Osmišljen je tako da bude veoma privlačan što se tiče dizajna i namenjen je deci od rođenja do 15 kg težine. U okviru sedišta nalazi se i nosiljka. Vrlo jednostavnim otvaranjem rajfešlusa pretvara se u nosiljku koja se koristi do 6 meseci, kasnije se koristi sedište od 6 meseci do 15 kg. Također pružaju mogućnost okretanja sedišta ka roditeljima i pružaju mogućnost, ono što je najinteresantnije, da sami roditelji dizajniraju izgled kolica tako što biraju boju šasije koja se nudi u 3 varijante: crna, aluminijum, srebrna i roze gold. Također roditelji su u mogućnosti da biraju i boju samog sedišta kolica ili boju i dizajn jastuka. Na taj način su u mogućnosti da dobiju jedinstven, unikatni izgled kolica. Hajde sada da otkrijemo tajnu. Zašto baš danas pričamo o Mima kolicima? Danas pričamo o Mima kolicima zbog akcije koja traje od 1. juna do 1. jula. Kupovinom Mima kolica u svim Menda dečijim radnjama dobijate za dinar autosedište Easy Go. Autosedište Easy Go je deo brenda Mima, namenjen je deci od rođenja do 13 kg težine i pored mogućnosti montiranja u automobil, moguće ga montirati i na konstrukciju Mima Sari ili Mima Kobi uz adaptere koji se dobijaju prilikom kupovine samog autosedišta. Budući da ste uštedeli i kupili autosedište Easy Go za samo 1 dinar, možete da kompletirate Mima kolekciju kupovinom ove fantastične torbe.